Danes bom naredila ene odlične čokoladne sendvičke, ki jim bom dodala narezano banano in pa v vsako žlico peanut buttera. Tako da v bistvu rabimo samo 3 sestavine in priprava je zelo preprosta, tako da najprej že se kar lotimo. Čokolado sem stopila, polovico bom vzela in prelila v modelčke, položila noter banano in dala v zmrzovalnik. Pol drugo rundo pa dodamo žličko peanut buttera na vsako in prelijemo še s preostalo čokolado. Damo spet zmrzniti in imamo čokoladke. Tako, čokolada se je strdila, zdaj bom dala pa še peanut butter pa vsako in prelila še s preostalo čokolado. Čokoladke sem dala v eni silikonskih modelčkov, tako da so ratale take luškane. Zdaj bomo pa probali. Zelo dobro. Njami, njami.